Assalamu alaikum, kun şerifiniz mübarek olsun. Bugün salı ve Kırım-Işğali'nin 971. günü efirde zaman yayını. Kiev'deki Rusya elçiligi binası o günde işgal olungan Kırım'da gayip olgan ve hırsızlangan insanların korontalarına destek gösterüp aksiyası ötkerildi. Kırım söz faalcileri elçilik o günde gayip olganlarının söysopları özlerini nasıl duyganını numayış şeklinde gösterdiler. İşgal devamında Yarımada'da tahminen 20 insan gayip oldu ve hırsızlandı. Ekseriyeti Kırım Tatarlardır. Ми не забули про ці насильницькі зникнення на території Криму, тому що загалом більше 20 зникнень було за весь цей період. 9 людей потім знайшли мертвими, 15 людей зараз зникли і невідомо, що з ними відбувається. Тому ми вважаємо, що принаймні один раз на місяць потрібно нагадувати про тих людей, які зникли на території Криму, слідство по яких загалом не ведеться. Російська Федерація піднімає догори руки і каже, що ми не винуваті. Ақтенче гозынан ішінде қабатлайыжы тарафның шаатlarını dinlemekni devam eteler. Bugün ise mahkeme oturuşunun 31. күні ötkəlmekte. Advokat Nikolay Polozov'un sözlerine göre Tunev'in қабатлайыжы tarafının şaatları Çiygoz'un 26 fevralde yapkan hareketleri hakkında hiçbir şey haber etip olamağanlar. Meclis reisinin muavini 2014 senesi fevralinin 26'sında Kırım parlamenti o günde geçirilgen mitingde kalabalıklar çıkarmakta kabatlana. Первым был допрошен свидетель обвинений Стеценко, работавший 26 февраля 2014 года сотрудником МВД Украины. Он рассказал о том, что в составе Киевского отдела прибыл на усиление. Там он находился, охранял входную группу, Ахтема Чийгоза он не видел. Судья Козырев надавил на прокурора, чтобы она ходатайствовала об оглашении противоречий в его показаниях в той части, где крымско-татарское население использует палки, бутылки. В ходе суда он ничего этого не вспомнил. Вторым был допрошен потерпевший Худоносов, тот самый, который якобы уехал в Киев. Как пояснил в ходе допроса Худоносов, в Киев он не уезжал, уехал его сосед, сам он собирался, но после того, как сосед сказал, что там он не может найти работу и не может прописаться, Худоносов передумал и остался. Пострадал Худоносов в результате давки. Чийгоза он не видел, рассказал, что видел флаг черно-красный, как он сказал, бандеровский. Пришел он туда на митинг, когда увидел по телевизору, по российскому телеканалу трансляцию событий. Третьим свидетелем обвинения, который был допрошен, был человек по фамилии Филь, так же, как и первый свидетель Стеценко, он являлся сотрудником Киевского отдела милиции. Он рассказал, что присутствовал на этом мероприятии, был в оцеплении, разграничивал вместе с другими сотрудниками милиции две части митингующих, сказал, что рано утром ему сообщили о том, что крымские татары будут и русскоязычное население, и необходимо не допустить никаких провокаций. Он рассказал, что наиболее активность проявляли именно со стороны крымско-татарского населения, но потом в ходе допроса выяснилось, что бутылки летали и в другую сторону тоже. Ахтема Чийгоза он не видел, ничего о его действиях сообщить не смог. Sovetler Birliği'nin iki defa kahramanı Belüçici Ahmet Han Sultan'ın 96. yılığı kaydedildi. Bugün saat 2'de Kiev'deki Park Вечной Славы bahçesinde buna bağışlanған merasim ötkerilecek. Toplaşkanlar Kırım Tatar halkının milli kahramanını anacaklar. Ulu Vatan cengi devamında Ahmet Han Sultan havada düşmanın 150 kere cenk etkendir. Bu çatışmalar vaktinde şahsen özü 30 düşman uçağını urup düşürüyor. Ахметжеттeki merkezi bazarının satıcıları narazılık bildireler. Vadakanal temsilcileri kelip bir sıra ticari noktalarındaki suvni kapatkanlar. Bunun esas sebebi tekniki şartlarga riayet etilmemesidir. Suvsuz kalganlarının arasında Kazlova sokağına yakın yerleşken çadır ve pavilyonlar var. İş adamlarının şikayetlerine göre Vada Krım teşkilatı yakın arada suvni kapatacakları hakkında haber etmegen. Ахметжет мемориятының işgalci başı Геннадий Бахревның sözlerine göre alışverişinен oğraşkanlar yalan aytalar.
Если они решили что-то убирать, чтобы нас предупредили. Пришли, предоставили места. Как нам дальше жить? Сегодня прибыли сотрудники ГУП-Вода Крыма для отключения от водоснабжения ряда юридических лиц и предпринимателей, находящихся на рынке. Мы считаем, что данные действия являются нарушением и закона о водоснабжении, и инструкции, и ряда иных нормативных актов. Все в рамках закона. Электроэнергия, вода будет отключена в ближайшие несколько недель. Потому что технических условий на подключение нет. Технические условия, так скажем, написаны через копирку для многих. Вот. Поэтому не нужно создавать прецеденты, я думаю, и бороться за то, что того не стоит. Просто советую. İstanbul'da tarih boyunca Kırım-Tatar atlылары adlı konferensiya ötkərildi. Merasimni Kırım-Tatar medeniyet ve karşılıklı yardım derneği teşkil etti. Tafsilatlıca bizim muhbirimiz Emine Halil tarif etti. Osmanlı ordusunun en tez ve atik askerleri Kırım Hanlığının adlı askerleri sayılaydı. Bu haqda konferensiyada İqtisadiyat ilimler doktoru Kutluk Kağan Sümer anlattı. O çok yıllar devamında Kırım-Tatar adlı askerleri hakkında bilgi toplay. Onun aytkanına göre Avropada şimdiki vaqtqaca Kırım'dan olgan adlı askerler hakkında hatırlaylar. Kameniçe Kalesi'nde, Uyvar Kalesi'nde, Viyana kuşatmasında, Mohaç Ovası'nda ve her tarafta İç Macaristan'da, Prusya'da ve Rusya işlerinde Kırım Tatarlarının, süvarilerinin vurucu güç olarak dünyaya çok uzun yüzyıllar kök söktürdüğünü, oralarda hakimiyet kurduğunu gördüm. Kutluk Sümer'nin düşüncesine göre Avropa hala daha Kırım Tatarlarından çekine. Bu sebepten Kırım Tatar halkının temsilcileri doğru şekilde öz tarihleri ve meseleleri hakkında anlatmaları gerek. Ama bu iş meşhur ziyalımız İsmail Gaspralı'nın yapkanı gibi akıl ve bilgi yolu ile yapılması gerek. Onlar için Kırım stratejik bir nokta. Kırım Türklerinin vatanı olduğunu bir türlü söyletemiyoruz biz bunlara. Zaten problemlerden bir tanesi bu. İsmail Gaspralı o meşhur mücadelesine başladığında durum bugünkünden çok daha kötüydü. Avrupa'nın anladığı dille kendini ifade edecek diplomatlarımız yok. Bu diplomatları yetiştirmemiz lazım. Biz Kırım Tatar meselesini Avrupa'ya Rusça ile anlatmaya çalışıyoruz. Bir Alman'a Almanca ile, bir İngiliz'e İngilizce ile, bir Fransızca ile biz milli davamızı anlatmalıyız. Ancak o zaman başarılı oluruz bana göre. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar yaşları böyle konferensiyalarga sık katnay. Olar böyle tedbirlerde öz tarihlerini ve halkımızın aktual meselelerini öğrengenleri için teşkilatçılarga minnettarlıklarını bildirirler. Özellikle Kırım Tatar gençlerine, yani derneğimiz gençlerine çok faydalı. Konferansımızda Altınordu Devleti ve Kırım Hanlığı ile ilgili güzel bilgiler edindik. Kırım atlıları ile ilgili çok memnun kaldık. Konferanstan çok memnunum. Zaten Kutluk Hoca'ya ve konuyu duyunca merak ederek gelmiştim. Gerekli bilgileri de aldım. Konferansiyada Kırım'dan olgan dinleyiciler de bar ediler. 1944'ünde 18 Mayıs'ta sürgün nasıl oldu bizim halkımıza ve şimdi biz gençlerimiz bunu yaşıyoruz. Maalesef ben de Kırım'da yaşadım. Maalesef ben orada yaşamıyorum şimdi. Bütün Kırım Tatarlar birlikte olsa biz bir güç olacağımız ve bu güç tutmaya gerek, bayrağımız tutmaya gerek, dayanmaya sabırlı. Bizim halkımız sabırlı. İnşallah Allah büyüktür. Biz kaytacakmız. Hepsimiz kaytacakmız vatanımıza, Kırım'a, kendimiz topraklarımıza. Böyle konferensiyalar Kırım Tatar Derneği tarafından her hafta Cuma günleri geçirilmekte. Teşkilatçılar çeşit yaştaki insanlarını davet ettiler. Leksiyalarda dinleyiciler halkımızın tarihi ve mühim meseleleri hakkında bilgi alalar. Bundan gayrı böyle tedbirler ve tanından uzak yaşayan Kırım Tatarlarının bir araga toplanıp beraberliklerini kuvvetlendirir. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul.
Евровидение 2016 ер ярышының ғалибы Қырым татар ерджісі Джамала Фокус мечмуасының Украинаның ең етибарлы юз қадыны жедвеліне кірді. Анда ерже 75-ші ерні қазанды. Жедвелінің бірінші уч еріні Украина Милли банкының елбасшысы Валерия Гонтарева, Украина Юқары Рада рейсінің бірінші муавені Ирина Геращенко ве Батькивщина фирқасының лидері Юлия Тимошенко алдылар. Қырымда нам қазанған артист Ленара Османованың «Панотом судьбы» атлы концерті кечірілежектір. Мерасим артистінің 25 yıllık icadi faaliyetine bağışlanacak. Konser bugün akşam saat 8'de Kiev'deki Caribbean Club konser salonunda ötkerilecek. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz bular edi. Öğleden son saat 3.30'da çıkacak yayınımızını kaçırmanız. Görüşkence.